Kapitan Enteng. Adda ni tata ba daw, nanatuyang? Wan, apay? Adda ko maibagakan kwa na. Mabit lang tayabak. Badaw! Umay ka man ditaw. Apay aya? Adda ka no ibagakan ka ni Jipo. Hanya tibagam jipaut. Umayak bumulod iti flashlight yo. Pagronrunda anda kami ni kapitan. Kat awan flashlight may. Ha? Iso ko maati mangtit iti flashlight nga usaring yaw? Napirdi mo tandag iti flashlight ti barangay. Pinagsilsilaw ngamin ni Chip Kwarog iti tukak. Unay mo daytan. Agpabulod kan ay iti flashlight tatabadong. Baterya amatan. Mabit lang. Tamapan ko alay. Ay, badaw. Ha? Ipabulod mo, di ka kaiso na a flashlight ta. Anya nga iti pagsilaw ta iti rabi ay no agtaul-taul dag iti asa. Para iti pagsayatan ti barangay dayto ituyang. Tumulong tamot Na, nagsingpot kamot itan. Saan mo't iday? Ay nakaamirisak nga minayin tuyang. Kaya't konti tumulong diti barangay. Saan asumurot nga agronda ni Kwarog? Saan ka no? Taapay. Simmadot ka no? Kat gaputa si Madot, kasjay latan. Ay bay amon tay kang iti sa bali at trabaho. Anya trabaho? Ay agsarita kami to ka ni Kwarog. Kat trabaho na mati agronda. Ado dagiti tanod ni Kwarog nga grunda. May mayat itid ko at trabaho ni Kwarog. Naimbagkan ka, Chip. Saan kan nga grunda? Nangagyo matimbagan ni Uncle Kao. Saan akong nga grunda? Apay nga, Chip. Apay nga. Rumbang kuma, asikati mangi daulo kada kami iti panagrunda. Saan nga rudain ko na ni Uncle Kao? Naglawag mo tanang ngagyaw. Isuanas ka ngagsagana kayo nga grunda. Rinabii kayo nga grunda, Sapay dakda kami laong. Ano san nyo, Kasta nga rin ti trabaho yaw. Ay unay matan, kapitan. Nagpuskol mo dagita ubam maun. Napuspuskul pa ingam da ito'y rupak Napuspuskol lat tatarupam, kapitan. Ay, jakayat nga awagan da kon iti lulo dagiti makakit-kita kanyak. Kasano-asan na ka nga awagan iti lulaw ka nagadumot ti ubam maun. Ay, jakayat ti maayaban iti lulo. Anya kumangay ti kayat mo ayawag daken ka? Uncle, no balasang di manaw. Saan mo nga minan na mailumang ti edad mo? Gapo ka dagiti uban mo, kapitan. Ay, sana bali. Ikatanto ni Kwarog dagiti uban ka. Nagalas kan. Kapekas na ka. Kitain na. Sana katawaan. Kaububan kamot nga milain. Katawaan nakit din. Ado nga minan, ti uban mo. Ado ti uban mo ngam iti siya. Apay ngagpay sa tawan pay mo uban mo unay. Ha? Kasta talaga pare. Pulimay, ti manmano ti uban na. Ay, mababain na kung kadagiti uban ko Ipaikat mo Ewan pare, ipaikat kung tuman. Ay, uwan gayang pare. Apay adi mo kano pagrundaan ni Kwarog. Handa nga ron ipatrabaho. Anya ngay day ta trabaho. Nadagsan mo at trabaho Saan basta-basta. Ay, kwa paray. Mapalin nga isirek nakmay. No saan akabalan ni Kwarog, di alaan ka akas assistant na. Ha? Talaga paray? Win pare! Yahoo! Adan trabaho! Ni kapitan, inikan na kay ti trabaho? Yes! Nalawag, tinangag mo tuyang. Manungay ti sweldaw. Ha? Ay kwa, ay jakmat na damagain. Dinamag mo kumaa, daytat importantay. Dakkel mo't siguro Assistant nak ngarod ka no ni Kwarog. Dinamag mo kumaa, no anya a klase a trabaho dayta. No agkali iti kanaluan no aglinis iti igay. Ha? Ay un anya, ay jakmat na damag. Imbaga na lang kan kangadan trabaho, ustawn. Apay ngagpaisaw.
Jak betul na lagi pa dinamag da ita. Nala, damagam to, inton agkita kayaw. Wen, iso adin akong kuskusilapan dita. Ay, tinapatag. Ada trabaho. Lakayan ni Kapitan Mare. Katuan mo't mare, talaga alakayan. Wen ngamsan kumaamadlaw na awan dagay nagadunga uban na. Kuna namot nga ipaikat na. Hanggang jak amo no kaano apaikat na. Kan-kanchawan sapay kanon ni Kabadaw. Ay, uray dagiti dadu maapadan ha kapitan. Kan-kanchawan damot laeng. Aya, Ay, mababain ka no baset. Ang anya ngay ti maramidan na. nakat si Kangay. Ikatam ang amin dagay uban na. Ay, kasano ko maasyak, mare. Katjak mo't nga ron makita. Ni kwarog laangan, tanatartar na ti panagkita na. Sa bagay. Waraw! Maturog. Awan ka nung ngamin ti aramidon na. Iso ang maturog laangan. Ay, nasken amari ang tarugyan na ti trabaho na. Nakaring ako ng kail. Ay! Nakariing ka gaya man. Nakasagana ako ng agtrabaho. Kat, ayan na nga ron ti usaram nga agtrabaho, kwarog. Ay, di mo pagdanagan dungaw, taada dito'y bulsak. Anya a klase ti trabaho ti ipaaramid mo kan kuana? Unag paiso ang kail. Kunak man umapanak agpala, wano aglinis. Dito'y to sarap. Ha? Chani? Anda pa'y may isa. Dito'y pa'y... Ha? Na Dua chani? Mala, rugya mong tagikat iti uban ko. dayta ti ipatrabahom ka ni kwarog? Para ikatak iti uban mau ang kail. Nana, di mo samot kaya. Ibagam ano masadot ka? Tani pari badong tayo ba? Ay, kaya ko ang manungay ti swil daw. Piso ti may isa nga uban. Ha? Naglakamot tangay. Ay, hinto no bumayag basay. Pagbalinik ton a 5 pesos ti may isa. Nagrigat ti agronda, Tata Badong. Nagrigat ti agpuyat. Talaga narigat Marigatan kami. Tasan na kami matakaduan na chipkwarog. Kahit ada ka numot ng trabaho na, ngayon tad ni Uncle na. Day tamot ti damag ko, Tata. Alain na kanupay nga assistant na kahit. Apay asikangay. Siyak kumaa. Siya nga rod ti kayat na. Siyak kumaa tan napigpig saak. Ay kat pinigsaan Anya aya a klase ti trabaho dayta. Nabanuga kaon. Sumuko akasan. Nakabannog ang kwarog. Iti patrabaho kanyak ni Uncle ko kagawad. Makabanog mo't gayam. Saan ka mo't nakita nagpala dito'y sangwanan? Kasano kumamabannog ka? Anyaya tim patrabaho ni Kapitan. Nagikikatak iti uban na nagadaw. Anya? Manupay lang tinaikat kaw. Nagrigat mo't gayam. Nangdanan na ka. Piso ti may nga uban. Hanggang sang pulo pay lang tinaikat kaw. Narigrigat sama day ta trabaho ngam tay agpala di ta kanal. Umuta ka pay lang man iti merinda kagawad. Nabisinanak ka nagikat iti uban ni Uncle. Kapoy matenda ito para ikat ti uban ko na ya. Ano pailat na ikat na? Mabisin ka nun. Nagmeriendan. Nagkuna nga men, aday tati ipatrabahom kan kuana. Ay, agure ka man tayo nakayaban di assistant na. Asino nga assistant na? Basta nakayaban. Pare Badong! Yuhuu! Abay pare. Ay, umay kanta ka sa pulak ti assistant. Ay, ita ka din paray. Kasapulan na kaon. Yes! Ay, sapay jak pa'y nagdigos paray. Ay, agamarikana ak pa'y kumakan agkurbata ak. Saan nun? Na? Ay, nagswerte akaw na. Let's go! Intan. Manungay nga tati sweldo ni Badong ko iti panagtrabaho na kin ni Kapitan. No kasta, napanmat ni Badong mo nagtrabaho? Wen maray.
Imay inayaban ni Kapitan. Api pinalubusam ngay. Katrabaho daytan. Agrekreklamon to pa yun ni Kwarog. Ne, tapay. Nagbasit ka no ti sweldo na. Agasam ta piso a sweldo ngay. Anya? Agmalmalamot ani ka ba dong ije balay da kapitan nga gikat iti uban. Anya? Agikat iti uban ni Kapitan? Dayta ti trabaho ni Badong Kap? Wen, kastama lang ti trabaho ni Kwarog. Ay, saan amabalin dayta? Pisaw. Anya nga iti magatang ti pisaw. Apay ngay, tasimardeng kamitan nga gikat iti uban. Ha? Makabanog mo't pare. Ay, nagrigat nga ikatanda kita uban mao. Anya narigat. Masapol sa akal yun Ay, agtada ka man. Kay kayat ko lang ti mapanagpala iti kanal. Ati agikat iti uban mao. Ay, oops. Di ka tumakdan. Ay, agawid akon pare. Ay, di mo alaan titangdan mo? Ha? Ay, mano ay ati tangdan ka? Nakaikat ka iti 5 uban. Iso tangdanan ka iti 5 pesos. 5 pesos lang. Titangdan mo kanya ka nagmalmalam. Iso mo titungtungan ta. Ay, kurang pengigatang iti bugoong. Ay, mapanaglagbang kagan pare. Nagapwam, tataba daw. Ije balay na Uncle Mau. Hinayaban na kije balay na. Tagikatak ka no iti uban na. Ay, kastamot lang timpatrabaho na kanyak. Kahit manungay ti ingtangdan na ken ka. Piso ti may nga uban. Ay, Diyos kay. Saan tang agbyag iti dayta at trabaho? Una nga raw. Mapanak lang nga ije bangkag ka. Nuray siya. Agpasada ak langay. Saan min akabaalan ti mapan agronda adakda kami, Chip? Kasapulan da ka, gaputan na turturod ka ngam da kami. Sige, agrunda ako nintun rabi eh. Rumbang lang Chip. Tatalaga amarigatan kami. May mayat pa iti agrunda. Ngam ti agikat iti uban ni Uncle Kao. Pagikikatan na ka iti uban na? Kat na nagado ti uban na? Una raw. Nagbabapay mo't nga ro ti itid na aswil daw. Mano aya? Apay, kayat mo mait. Damdamagak nga ro no mano. Piso ti may nga uban. Wanya, kayat mau. Saanon? No kastala ang kalaka, ay, jakmat kayat Kung nagtumot nga minken ka, adayo amay mayat ti agbangkag. Adaya mo timbagbagam. Katno ka na yun kung ay bagbaga day taken ka. Awan malagip kong imbagam. Ay na, nalipatam laeng. Mala, ingkakit kita inji bangkag ta. Nakaruruutan tasan amalinlinisan. Ay, naumak nga ro din nagbangbangkag. Iso akayat kumat apadasan ti agtrabahaw. Nagrigat mo't gayam. May mayat lat tagayam tagbangkag. Wala, pag tinulungan ta ti agbangkag, tapdosan ka amarigatan. Sige, pagbingayan ta dagiti trabahaw. Siyak ti mang panunot no anya ti rumbang nga imulat ha. Day tala ang taramidam. Siyak ngay, anya taramidam. Ay kat sikamutan ate agdalaws. Kaya nagruot ka. Kaya sikat agmula. Agsibog. Ay saus! Naglain kan ngay. Siyak laminan. Anya la ti aramidam mon ngay. Agtugaw. Ay sana mabalain. Say-sayatom abingayon dagiti trabahaw. Saan arumbang nga ado kanyak. Idento tabas-bas say taramidam. Tataba daw! Tataba daw! Apay kwaraw! Umay ko man isubli da iti binulod dagiti tanod ko a flashlight mau. Ha? Ay, ada flashlight yawn? Adan, pinagrundada kami ni Uncle Kao. Nag-resign akmut nga minan na para ikat iti uban na. Amok kat a problemam dagita nagado nga uban mo. Ay, day tapay ti may sa apang taktak-takam ken ni Kwarog iti panagrondana. Tapno aggabot lang iti uban mo. Ay, nagatil nga rod. Kasla dakuto nga karkarayam. Ala, adda kanyak ti solusyon. Anya dayta? Daytoy. Kartib! Wen,
Kalbuan ka laangan, tapno saan kan nga ag problema. Ay, nagado a solusyon dong saan nakartib. Anya ngayon tilangak no kalbun na. Kalbuan kan, tadi isupay apang taktakam ka ni Kwarog iti panagrondana. Ay, Kapitan! Di mo singaan ni Kwarog iti panagtrabaho na. Tapno laang agabot iti uban mo. Tasaan akaraman dayta iti trabaho na iti barangay. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sa Balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.